O nga ito, oring mig-migrate ko, anyang 1988 na, siguro, sabi ng kapatid ko, yarining obra mo Pilipinas, Go back. Oo. go back, ne? Oo. Kanita na ako minisip mo naman na, siguro, ingka ako philosophy of life kasi is, living life open, sincere, and true. Okay. May dadayanin sarili mo. Tama ka yan? So, ngayon, oring atina ako ng States, siguro, pakibaluan ko nung nanong biyeken. Inyapin, may active ko ka rin may alwang organization, etc. Okay. Until na, Nina, may base ko ka rin community, ikit ko rin ang racial discrimination, itang challenges, itaping concept kong longing and belonging. Okay. Dakal na longing, especially the first generation. Yes. Nangyapin buwisa lang muli Pilipinas. So, kanya, nung ngayon mo masakit yung biya Pilipinas, Magbalik ta na. Balak na. O na yung pagketang Amerika mismo, mismo king local government, mag-engage. Makayan, yung king Amerika, pa-check mag-engage. Kami yabe ken table, ne? Exactly. Makayan. Oo. Kaya ba, in Amerika pa, di-divide na kayo according to races and nationalities. Makayan, yung Pilipino, alanganin niya. Patse sinabi ng Asian. Siyempre, akit na Chinese la, Vietnamese la, Japanese la. Kaya Pilipino, chapwera na yun. Kaya tanin naman lala. Kaya patse sinabi na naman Southeast Asian or yung ating refugee population. Kaya po ito sabihan na, detang Vietnamese din, detang Laosian, naman kaya bere ang Pilipino. Hanggang ASEAN tamo, Southeast Asian tamo. Chapera tana. Tayo chapera bala mo ati kakinlalang marginalized. Marginalized, exactly. Kaya potang sinabi na namang Pacific Islander. Proud tamo yung Austronesian tamo. Austronesian tamo, mas atintang kultura ng Guam o kaya ng Hawaii, ng kaya Papua, etc. Kaya o nga datamo ka-classify Pacific Islanders, ne? Pero nung lalon mo yung kultura tamo, Austronesian niya, ne? Mas dakal tamo tradisyon keng ketang lumang panahon na ito, ne? May bura mo yung panahon ng Kastila, pero kahit ay pera na ka naman ka rin, Kaya po ito naman sa biyanda, den Pilipino, na gagawang special, o biyasa lang English, Americanized lang, Yes, of course. Potang kaila, den karelang standard, US standard, makanya, So, karing culturally sensitive approaches or programs. And nakamamiyabe, makanya, until na, nung atin dato sa Lima Santing, makanya. Pero, potang ken discrimination, kung minsan tuturing da ka namang itim, makanya, Yes. So, nung lalon mo, talagang kaya ka, sagli kang misamot, ne? Pwede da kang i-mix, Pwede mong take advantage ito or pwede mo ring liability. Balamit ang half full or half empty. Tama kaya, So, karing alwan tao, lalo na karing Pilipino, mo akwa metong kapanamdaman. Dengan madakal o ring Americanized education, colonial mentality, isip da putila. Biasa na kayo man English, Chinese, So, makayan. O na nga niyang, kahit simplified, may niyang buchay Trump. May niyang buchay Trump, yung kayang philosophy or kayang ideology, make America great again. When was the time America was great again? When it was white supremacy super and colonizing other countries, taking on the world. So, white supremacists, tama kaya yung tendency. O nanging California, yung kayang demographic after 1965 Immigration Act, itang liberalization, dakal lang people of color, Asian, Mexican, Latino, etc. So, in San Francisco, or in metong kareng... That's where you lived? Yeah, San Francisco. You never moved to any other... Magsimula ako Los Angeles. Okay, Los Angeles. O nanging Los Angeles, it's a freeway culture. Okay. Kasi, balo ako bisa mag-drive. Kaya ba't deng theme park na elan natural ka ako, makayan. Okay, so... Pero siyempre, kanila deng brothers ko at saka pengari ko. Karin ko din nagot. O nga niya ngakit kay San Francisco.
Abrianan me. Alimo ko, aburi oring yung weather na kasi kawais na yung Baguio. Kawais na yung Baguio. Kabat. Panemarim la ka rin. Oo. Kabat, it's a small city. Yes. Kanya kabat, beautiful city. Yes, ako, I liked it. Yeah, Oo, okay. yung minta ko. Oning kako, oring historian ko. Itang invasion na ning Amerika, king from the States to the Philippines, San Francisco, yeah. And yapin dakala landmarks, dakalang statue, makanya papakit da. Yeah. Oning ito, oring ako historian ko, ginawa kong sariling and now later ethno-tour. You will understand the role of America, ne? Through San Francisco. Tama ka yan. Kasi kanita ay itang... And what was that role? What is that role of San Francisco? Yeah, kasi yung launching pad na ng Philippine-American War eh. Okay. Kasi nung balo mo, 1898, magrevolusyon la kanita. Kaya against Spain, Pilipino, katipunan. Kaya ba't atin may bomba king Cuba? Okay. Kaya ba't yung US mag-declare yung Spanish-American War? Yes. Pero yung gewada padala di king Manila. Okay. Pero dinaglo siya pa king Hong Kong. Kaya ito naman ni Aguinaldo, mig-truce la of Biak na bato, mintala Hong Kong, mikit la ka rin. So, panda kayo, labanan tala din Castilla, o din Spanish, na kanyan, o nga niyang dinala no din didiwid, Pilipinas, na kanyan, ala namang intention na mako, embolida talaga, akwading Pilipinas, o rin pache akwading Pilipinas, makalublakit ang China, makalublakit. Yes. Kaya late bloomer ya among empire Kasi in China, most favored nation la, British la, makaya na check. Correct. Kaya bating, deng ang bansa, in Vietnam, French, makaya, in America, layang colony, na makaya. Nya pinungakuha na yung Pilipinas, makasimula na kitang world power. Kasi yung concept na nung ninong makatalan kim Pacific, yung makatalan kim Monde. Pearl katamo. Pearl. Well, oneng ginamit da katamo. Oneng anyang lalaban la den Pilipino. Den Spanish, labisa mag-surrender ka rin Pilipino, abang mag-negotiate la na ibibenta da ng Pilipinas. So, kaya, balo may kayong history. Yung problema, yung teacher ko kayong history, masyadong may educate yung Pilipino pa rin. Ketang part tayo. Ketang part. Kasi, itang textbook kanyang high school, kadalasan dakalya kwento, Spanish time Oo. Po, ang panahon na yung Amerika, itang may lang education, public school system, education. Public pero school itang system. milyari kitang that transition. itang kahit ang labanan na itang war, actually, Filipino War, actually, 1898, about 1899, yapin itang... Glossed over itang dakalamenga mate, mate dore ang Pilipino. O na yung ganyang, hanggang teacher kong history, masyadong matuturo kaya tita. O na yung ganyan tinako San Francisco. But this is the best way to teach Philippine-American War ako. Kasi dakal ko pakit. Detang, alimbawa, San Francisco, itang Union Square, at inyang Dewey Tower. Kabat commemorating itang Battle of Manila, in the heart of San Francisco. Yes. And yabin pa siya, sasabihan ko, I can explain the history of the U.S.-Philippine relationship or connection in San Francisco. Kanya may love ko San Francisco. So, ating kang organization doing the ethno tour, you did it? Yung milyari kasi kanito, Eddie Miras 1990 May katagpo kasi, dati ko naman kasing organizer kin Daly City. Kasi dati kasi... because Chuka King... kasi dati kasing concept ko, follow where your people are. Okay. Nono ka rin ladakal. Then Pilipino. Kapampangan o Pilipino? Pilipino. Yeah, not exactly Kapampangan. Exactly Kapampangan. Yung mga Pilipino. Pilipino. In Daly City, 30% Pilipino ka rin. Okay. Kanya pinisip ko... Nakapunta ako dun pero a few hours lang. Ingisip mo na dakal Pilipino, therefore dakal pwedeng gawan, etc.